Kasililia Manko. Mon Mekoros Kapinakalangan Court. Wekian Chomao. Naiwan Pavan Matthias Lawrence. Sangyan Momotso Noah. Natan Patuan William T. Lapalapakan. And Supplemental Minimin. And Momotso. Kanan Pompey. O Patuan Pakita Supplemental Protestant Hour. Non-week Eri, weki program wate pan patronan wewe. Ei tungal sakartan keipanipon molen wow. Pan kupuron eriksoko en ponpeyu. Wow la pan kupuron isonan ken ko, likant ko, nanalam ko, nani nan ken yeko. Lap keiti tekan nan pelian tiak Momotso o government. Eri, ei tungal wow, en piltoke, karusie, me yang korokoronge Protestant hour, en mention what September riesa kuno, paran kauno, riekit riesa keo. Nan supplemental kawetan ran what Kitel pan tatong ki kawit kosonti ng tema ong ranut. Supplemental oralap masani rong o kapayata masano. Osan kawit esang nan semes iralaut irretritigriesa ria imsagla riesa issue. Mainko. Semes kawit kin kitail nan iralaut irretritigaisak tua. Me emenemen saulangan Christ and nan tiyang watak the wrong masan and court. Semes pil kawit kin kitail me shorta panitar makitail rong te wata masan. Ap kitailan nan tiyang peikiyang masan no. O kapayat. Po rongongote, po watawatakate, masano sotakak komorkitail. Eri, niatail pan kamelela Christ Jesus, kitailan watak, the wrong supplement court masan, peikiyang supplement masano o kapayat. Pweta katape yung aramasamen, en kakosaya me mia poso. Sota kapatay yang wiya. Yatuan songan poson. Aramasok ak maurkila. Ma poson te me mia. Sota wiya yang paso. Yang posono. Poson melay. Metuete. Makitalkin watak masanen court o punki. Sota peikiyang o kapet. Sota pan mia katape ang kitay. Mairong te masan. Sota kapeta. Sota pan kak ale. Supplement court kalang. Nan semes iralaw te uret kitigriyesak silu o riyesak payo. Semes karasayong masanan court ong kilasin irongineo. Pwede niya naramasaman kilang ng kilas ang irongineo. Aramaso kilang moment peni. Niya kinkaisang ni kilasin irongino matang manokela moment. Tuwed, aramaso rong masanan court. Matang manokela tame rong o sotakin kapayat. Aramas emen me rong o sota kapayata masano. Pekin kilang moment nan klasen irongin. Kilang tuwan na sinful nature. Matang sopay waisang siwutar may tungalanki. Aramas karusia may butiyong nanti pwede sapay kan
tepinaramas atang o ib. Eri, kitailan wrong o kapueta masanan court o poshon count Jesus. Paima kak kamayo kitailta. Semes kak kangoki kin kitail and wrong o kapueta poshonatan court. Kitailan nantiyong peikiyong masano o tatao wrong wawan crash. Paima kak kasalatak kitail la o komor kitail la. Emenemen saulangan kak song waitan tamekin watawatak nan puksero. Ong peine wiyakan o matamatau. Pues supplemental wiyakan te matamatau kan makin kasaleta makitail wrong pekiang o kapueta supplement code kusumtaka. Nang kain ceklan osan kawit. Semes kawit kintail me anso me nananso puko. Lio tikan o masupopo kan kininanin paisuan. Pue ki panay temomotso sotakin men sosailay. Aramas puko sotakin men kapueta kupuran court. Ima kanga ta semes kawit kin kitay mamotsa weo makin kupurki sewase songan aramas paisuat pukat met wia kasalapan matron mamotsa o kin wrong o kapueta masanan court. Piltuet manian aramasaman pan kisakiskiway mekot o soda kasik mepan purotongi met kakwia kasalapan me aramasokin men papa me tekan nintuan me court katin kubur perenki. Supplemental oralap amasani wrong o kapueta masanan court. Eri kusanatan court na kayo kusumpal yay limpa. Porque ime orapan kusanatan court karusia. Eri limpak me panela yung kitailan pakong me tekan. Limpak me panela yung kitailan sawase me paisiwat kan. O limpak me pan kasorela me siwat kan. Eri makitail pan rong masanan court. Absolut limpak miare tail. Kita shota kapoeta masanan court. Eri einang kosompal. Saulang manan kin wrong masan. Pekiang masan. O kapoeta masan. Eri court pan katin kapoeta aramaso. Marong masan o kapoeta. Kailangan ng count pwede masanot. Kailangan ng kupur koros. Pekingan sa rawian katin kapaya tamas muat o kasukwetinan kupurkan. Iralar o kasilelia.